mu gihugu cya Burkina Faso kiyobowe na Ibrahim Traoré, ibintu byatangiye guhinduka mu buryo abantu benshi batari biteze, kuko imisigiti imwe n'imwe yatangiye gufungwa, abayimamu batangira kuba bafungwa bakaburirwa irengero. Mu mihanda ya Ouagadougou hatangiye kuba imyigaragambyo idasanzwe ndetse idakunze kubaho muri iki gihugu, mu gihe bamwe mu baturage batangiye kwibaza niba umubano usanzwe hagati ya Perezida Ibrahim Traoré n'abayobozi b'idini ya Isilamu waba wageze ku iherezo. Icyarushijeho gutangaza abantu cyane benshi nuko bamwe mu bantu nyine bafashwe baburiwe n'irengero bari abantu bashyigikiye ubutegetsi bwa Traoré. Byatumye havuka ibibazo byinshi, wakagombye kubaza ese byagenze gute, niki cyatumye abo bari inshuti z'ubutegetsi bahinduka abo bashinja amakosa? Ese koko hari ikibazo cy'umutekano cyangwa hari ikindi cyihishe inyuma? Igisubizo cy'ibibazo gitangira ku itegeko rishya ryemejwe n'itegeko nshinga, amategeko y'inzibacyuho, ko ku itariki 20 Kamena 2023 iri tegeko rigenga amadini niryo ryahinduye byinshi mu mubano hagati ya leta n'amadini, cyane cyane idini ya Islam, ndetse ritangira kuvugisha abantu benshi haba muri Burkina Faso ndetse no hanze yaho. Mu by'ukuri iri tegeko ryaje ritunguranye nk'uko bamwe babyibwira. Mu myaka isaga 10 ishize, Burkina Faso yabaye kimwe mu bihugu byibasiwe cyane n'imitwe y'iterabwoba ifitanye isano na Al-Qaeda na Islamic State. Iyi mitwe yagiye yigarurira uduce twinshi tw'igihugu, yica abaturage, isenya ibikorwa remezo, ifunga amashuri, inahatira abaturage kubabarirwa muri za miliyoni guhunga ingo zabo. Ubwo Kapiteni Ibrahim Traoré yafataga ubutegetsi muri Nzeri 2022, yasezeranyije abanyaburkina Faso ko ikintu cya mbere azashyira imbere ari ugusubiza igihugu amahoro no gutsinda imitwe y'iterabwoba. Mu myaka yakurikiyeho, ingabo zongereye ubushobozi, hashyirwaho abarwanyi n'abakorerabushake, ndetse igihugu gitangira gutunganya ndetse gitangira no gufatanya bya hafi n'Uburusiya mu rwego rw'umutekano. Ariko ko iminsi yagendaga ishira, ubutegetsi bwatangiye kubona ko kurwana n'iterabwoba hakoreshejwe intwaro gusa bidahagije. Hari indi ntambara itagaragara, intambara y'ibitekerezo. Leta yatangiye kuvuga ko bamwe mu bigisha b'amadini bakoresha inyigisho z'iyobokamana, bagakura urubyiruko mu matsinda y'iterabwoba ndetse y'ubutagondwa. Hari n'aboherezaga urubyiruko kwiga mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, bagaruka bafite inyigisho zinyuranye n'umuco n'amategeko bya Burkina Faso. Ibi byatumye guverinoma itangira gutekereza ku buryo hashyirwaho amategeko mashya agenzura imikorere y'amadini, ariko atabujije abaturage uburenganzira bwabo bwo gusenga. Nyuma y'ibiganiro byamaze igihe kirekire, kuva ku itariki 20 Kamena 2023, inteko nshinga amategeko y'inzibacyuho yemeje itegeko rishya rigenga amadini. Ubutegetsi bwavuze ko intego yaryo ari ugushimangira ko Burkina Faso ari leta idafite idini, kurwanya intagondwa no kurinda umutekano w'igihugu. Ariko mu gihe bamwe baryakiranye ibyishimo, abandi bahise bavuga ko iri tegeko rishobora guhinduka intwaro yo kugenzura amadini. Nta n'umwe wari uzi ko impaka zari zigiye gukurikiraho zakurushaho gukomera. Mu minsi mike yakurikiyeho, bamwe mu bayobozi b'idini ya Islam batangiye kuvuga rikijyana, banenga bimwe mu bikubiye muri iri tegeko. Icyo gihe nibwo ibintu byatangiye gufata indi ntera. Iyo ugerageje gusoma ibikomeye muri iri tegeko, usanga ahanini rishingiye ku kintu kimwe gikomeye: gushyira imikorere y'amadini munsi y'amategeko ya leta. Leta ya Burkina Faso ivuga ko idashaka kurwanya idini iryo ari ryo ryose, ahubwo ko ishaka ko ibikorwa by'amadini bikorwa mu mucyo kandi bitabangamira umutekano w'igihugu. Muri iri tegeko harimo ingingo ivuga ko imiryango y'amadini igomba kuba ifite ubuzima gatozi, ikagira ubuyobozi buzwi kandi ikorera mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni ukuvuga ko amatsinda cyangwa abantu bigisha idini batazongera gukora uko bishakiye, ahubwo bazajya basabwa gukurikiza amabwiriza ya leta. Hari kandi ingingo yabaye intandaro y'impaka nyinshi, ibuza gushyira ahantu ho gusengera mu nyubako za leta. Leta ivuga ko ibi bigamije gukomeza ihame ry'uko igihugu kitagira idini ryihariye, bityo ko inzego za leta zigomba kuba iz'abaturage bose. Ariko bamwe mu bayobozi b'amadini bo babibonamo ikibazo, nuko bakavuga ko nubwo leta igomba kurwanya ubutagondwa, itagomba kugira aho igira uruhare runini mu kugena uburyo aho abantu basenga cyangwa uko abayobozi b'amadini bakora. Ikindi cyane kitaje impaka nanone ni icyemezo cyo kubuza
inyigisho z'idini mu mashuri ya leta ndetse no mu mashuri yigenga atari ay'amadini. Leta ivuga ko abana bagomba kwiga mu buryo budafite ivangura ry'idini, ariko ikemera amashuri yashinzwe n'amadini gukomeza gutanga izo nyigisho. Ku ruhande rw'ubutegetsi, izi ngingo zose zifatwa nk'uburyo bwo gukumira ibibazo byagiye bigaragara mu bihugu bimwe bya Afurika, aho imitwe yitwaje intwaro yakoresheje amazina y'amadini mu kwinjiza urubyiruko mu bikorwa byayo. Ariko ku rundi ruhande, bamwe mu bayobozi ba Isilamu batangiye kwibaza niba iyi gahunda yazagira ingaruka ku bwisanzure bw'amadini. Aho niho umwuka mubi watangiye kwiyongera hagati ya leta na bamwe mu bayobozi b'idini. Nyuma yo kwemeza ko iri tegeko, ikibazo cyarushijeho gukomera ubwo bamwe mu bayobozi ba Isilamu batangiye guhura n'ibibazo. Umwe mu bavugwa cyane ni Imam Muhammad Baromuri Bobo, wari waragaragaje impungenge ku mushinga w'iri tegeko. Umuryango we wavuze ko yaburiwe irengero ndetse ukeka ko yaba yarafashwe n'abantu bafite isano n'inzego z'umutekano, nubwo kugeza ubu amakuru yaho yaba bari ataramenyekana. Nyuma yaho, Imam Mohamed Ishaq Kindo, wari uzwi nk'umwe mu bari basanzwe bashyigikiye ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré, nawe yafashwe. Ifungwa ry'umusigiti we w'Agadugu ryatumye bamwe mu bayoboke be bigaragambya ibintu bitari bimenyerewe cyane muri iki gihugu. Ibi byatumye benshi batangira kwibaza ikibazo gikomeye: ese ubutegetsi bwa Traoré bwa butangiye gutandukana n'abayobozi b'amadini, cyangwa bari basanzwe babushyigikiye? Abo bose bishobora kuba batandukana kubera ikibazo cy'amadini, kuko mbere y'ibibazo byose Perezida Ibrahim Traoré yari afite abafana benshi mu baturage no mu byiciro bimwe by'abayobozi by'amadini, cyane cyane kubera uburyo yagaragazaga urugamba rwo kurwana ubufatanye bwa kera n'ibihugu by'amahanga. Ariko iri tegeko ryahinduye byinshi. Hari abahoze bamushyigikiye batangiye kumunenga, bavuga ko kurwanya ubutagondwa bidakwiye kuba impamvu yo kugabanya uruhare rw'amadini mu gihugu. Perezida Ibrahim Traoré we avuga ko ikibazo atari idini, ahubwo ko ari ikibazo abantu bakoresha idini nk'intwaro yo kugabanya ndetse no guhungabanya igihugu. Yagiye agaragaza ko nta dini cyangwa umuyobozi waryo ukwiye kuba hejuru y'amategeko ya leta. Kuri we, Burkina Faso igomba kuba igihugu gishingiye ku bumwe bw'abaturage bose, aho abakirisitu, umuyisilamu ndetse n'umuntu udasenga bose bagira uburenganzira bungana. Avuga ko amateka ya Afurika yerekanye ko rimwe na rimwe amadini n'amoko bishobora gukoreshwa mu gutandukanya abaturage no guteza amakimbirane. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese iri tegeko rizafasha Burkina Faso kurwanya ubutagondwa no guhungabanya umutekano, cyangwa rizongera umwuka mubi hagati ya leta n'amadini? Ibi ni byo bigaragazwa n'igihe. Icyo tuzi ni uko iri tegeko ryahinduye igice gikomeye cy'amateka ya Burkina Faso, kuko ryashyize ku murongo mushya umubano hagati y'ubutegetsi n'amadini. Mu gihe igihugu gikomeje urugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, Perezida Ibrahim Traoré agomba kubona uburyo bwo kuhuza ibintu bibiri bigoye: kurinda umutekano w'igihugu no kubahiriza ubwisanzure bwo gusenga ku baturage. Kuko ejo hazaza ha Burkina Faso ntihazagendera cyangwa ntihazagenwa gusa n'amasasu ari ku rugamba, ahubwo hazagenwa n'uburyo leta n'abaturage bazabana mu bijyanye n'imyemerere yabo.